Thobela batheletše le babogedi. Nna ke lego Johannes Mokopa. Ke tle mo Khumbulela gore le tle le nthuše ka ge ke timeletše ke sa le monyenyane ke nyakane le papaka ba rego ke ena Philemon Lesiba Mokopa. Ke go le tšona mo ga Marisi ke ge ke sa le monyenyane e be ke le motho wa go rata go raloka kgwele ya maoto e ba fela ba mpotša gore wena e ka ba wena o abetše yena o la papago. So mola bonnyane ma kgwele e be ke rata e le mo mading ka ge ke e rata ba mpotša gore ke abetše yena papa. So ke kwa tabe o ka re e sa ntshwara gabotse e sa ntshwara gabotse ka thoma ka re ke nyakane le yena yo papa ka ge ke nyakane le yena papa yena e be le motho wa go rata kgwele wa go phela le batho wa go ba le lethabo yena ba fela rata madila. So ka ge ba rata madila e ba a leka a go tshwenya ka ge a tshwenya a kgaogana le mma then a sepela a ya nageng e nngwe mo ba reng ke kwa ga Ntamatese kua le fe ke be ile gore a e kgatliše mo ile gore a kgatliše gona ko sekolo le gona e be ke tshwenya mo ile gore be ke tshwenya gona ko sekolo e ba rata go mfailiša mo ile gore be ke feila gona kwa mphatong wa grade 4 e be ke feila mo ile gore ka feila ga 4 a bona na pele ka gapeletša gore ke tsene ka tsena ka phusha then kwa go grade 9 ka kweša gore hai ga ona jalo pele re ke lese mo ile gore ke lesa gona ka thoma go zola mo ile gore be ke zola gona ya ba re ke motho le go batša batho ke ntho e le gore ye be ke phela ka yona be kgopela le cameraman o ntšhe seo se tshwereng be kgopela phone ya gago cause go ka tla go a dira eng wa mfethu be kgopela phone ya gago re tlogile ka se sebaka re tlogile mo a Marisi re le tseleng re a kua ga Ntamatese ra go nyakana le ena papa ke sa tse gore a ka nthabela a nkamogela ra thoma bophelo bo boswa ke nna le yena gobane ke tloga ke motlhoka mo bophelong ke senya ke rialo ke fitlhile mo ga Ntamatese ke nyakana le yena papa ke kgwetse address ya ka mo so ke sa tse gore o tampulela na koko Ivan, buka di-camera. Ai. o fitlheng gaka ba fitlhile ba ngana e ke kokota ba tswalela menyako koko Thobela Le kae? e re gona Nna ke nna Mokgaba Mokopa, ke nna morwa Phineas Mokopa. nna ke nna Johannes Mokopa le nna ke morwa wa Phineas Mokopa so ke nyaka re bolelenyana A re ka no tsena ka bolelena. Nna go le thabela le tsela. e ka bona o le mengwaga e mekae Nna mo 14 fela. She yena Phineas. ke ena motho e monyana Ke nna le mtletšeng mo. le Thobela Le Thobela. le ka nna ke le Johannes Mokopa ke romile mo ke tlile mo ka lebaka la ge ke nyakana le papa papa sala tola ke sa le monyane Ba re ke mang papa? papa ba re ke ena Phineas Mokopa Gape ke nna Phineas Mokopa. kua morago kua ba re ile la kwana le mma Mma o le mang? mma e le Maria
Ai a go bona nna go bona ke kwa marao e be ke raloka le Florence le yena Maria ile la le ka go bona le yena ka ga mpotsa re papa o ke na Phineas Mokopa so ke tle mo o taona ka le yena ai a go bona nna ke no moruti fela ke ena moro wa ka lo one le nna ba re ke mora wa Phineas Mokopa awa sepele go butse go mma go butse nnete mma ina go potsa ka lena awa nna go tsebo na ba ntse ke no moruti ya shu mara mma a ka se le ke go mpotsa maka a ke re nke le bana mmago o go botse nnete go so tutlene ra ke vele o tlile o le one nna moro wa ka shu a ke no moro mongwe a wena ngwana ka wena wa ke le go mora go ba mpotsa gore papa ba rata kgwele ai nna moro wa ka go mo one ke silekegile kudu ka ge thama ka ge a bangana ka ge Maria mpotsa gore mthula ke ena timer so ka mokgwa o ke silekile gona fitile ka dia tse dingwe o ka tsela ya go tsela a ke a bana ngwana ka go fela na go tsela re ke tse se sengwe a wa skia speed so lang ga a wa go gane ngwana marega sho ngino fela cameraman lo na khopela tse o ke shintu tja wa man a shu yena Phineas ka ge ba gana gore ke papa ka mara ba mpotsa gore ke yena so o feletse yena a dumetše gore yena ke yena papa ha ba le nna ke le boga ke ngwana ka le ena o ke o thabile kudu o thabile ke mo leboga le badimo ba tla robala ka gae ke go leboga moro go nne go nyaka yena ke tema o ke mo wa mo ge ke go ga mo ge tse moro